wemeye kutugejeje kuri uyu munsi twibazima. Ushigwe hejuru mwami, uhimbazwe gitare, zina rikomeye, zina rya Yesu. Mbese nakwituriki, mbese nakugereranya nande, imirimo y'intoke zawe irantangaza. Wampaye umwuka mpumeka ku buntu, umpa agakiza kawe ku buntu. Nzagukunda, nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Mbese nakwituriki, mbese nakugereranya nande, imirimo y'intoke zawe irantangaza. Wampaye umwuka mpumeka ku buntu, umpa agakiza kawe ku buntu. Nzagukunda, nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Mbese nakwituriki, mbese nakugereranya nande, imirimo y'intoke zawe irantangaza. Wampaye umwuka mpumeka kiza kawe ku buntu. Nzagukunda, nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Akira indirimbo mwami wanje, ikubere umubavu w'uburame. Akira y'amashimwe mwami w'abami, ikubere umubavu uraneza. Akira y'amashimwe mwami w'abami, akubere 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 umubavu uraneza. Tuzamure icyubahiro cyawe. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Nta shimwe dufise, turashimira Imana ko yatwongeye iminsi yo kubaho. Bwana sifiwe sana. Nagize accident iteye ubwoba, ariko ndashimira Imana ko ndi muzima. Bani habwe icyubahiro. Erega Mana, imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose yorari myiza. Erega Mana, imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose yorari myiza. Erega Mana, imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose yorari myiza. Wewe wabohoye Paulo na Sila, wabonye agahinda kaya basi. Wazuye umwana wa Yairo we, wazuye umwana wa wazuye umwana wa Yairo we. Ayiwe, wazuye umwana wa wazuye umwana wa uhimbazwe Mana. Wazuye umwana wa wazuye umwana wa wazuye umwana. Warazuye Yesu we, wazuye umwana wa uhimbazwe
imodoka nizopfikize ariko ndi muzima n'umutware wanje turi bazima Mana yahabwa icyubahiro wazuye umwana wa wazuye umwana wazuye we yego wazuye uyibaze Mana wazuye we wazuye we Bwana sifiwe. Amen. Tuzamuri cyoro cy'Imana hejuru. Atukuse. Hallelujah. Hallelujah. Tambuka papa. Tambuka nawe indirimbo imwe hanyuma tuzoba twatuja go. Aravuze ngo iwe ngo murekere umwanya wa nijoro. Bwana sifiwe. Abayumbe ni mutambukane imbere. Mutambukane imbere abayumbe mu ndirimbo imwe. Tuzoba twatuja kwakira ijambo ry'Imana. Kazi. Abayumbe muri hano ni mutambuke mu ndirimbo imwe. Imana bahumugisha. Turangada. Naje ndabifuriza umwaka musha. Uzoduhire twese. Hanyuma uyu mugoroba ni mugufi cyane kubera murabizi ko hariho veye mu mwanya turakora buke gusa. Ariko igiterane ni kirekire ndikirarangira. Turashima Imana yaturinze rero tukaba tugejeje muri uyu mwaka mushasha turi bazima abangana gutya Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ndashimira abatekereje kino gikorane bari nk'umuvandimwe Patrick n'abandi bafatikanyije bakaba barateguye ibintu byiza nk'ibi bagatekereza gushima Imana. Buri igikorwa gikomeye mu buzima no gushima. Wo harura abantu wahaye batagushimiye wo kuzuza indundi igera nkaha y'abantu kubera ko gushima biza bijanka kure cyane abantu bakunda bahabwe amaganya ibintu bene ibyo kugira amaganya ariko gushima wibutse gushima wagize ubutwari bukomeye ndagushimiye Imana iguheze umugisha kandi ndagushimira kuba waratwiyumviriye ukadutumira Imana iguhe umugisha n'abashumba bemeye ko twohagarara mu itorero ryabo Imana ibaheze umugisha. Tudatinze kubera impamvu z'umwanya kubera ko nyine dukora turi babiri turasoma ingoma ya mbere 16 turahera ku murongo wa mbere. Ingoma ya mbere 16 turahera ku murongo wa mbere. Nuko binjiza isanduku y'Imana bayitereka hagati mu ihema Dawidi yarayibambiye bahera ko batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Amen. Dusimbe kuri 7. Uwo munsi niwe Dawidi yatangiye gutegeka Asafu na bene se kuba ari bo bashima Uwiteka. Nimushima Uwiteka mwambaza izina rye mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga mumuririmbire nishimwe. Turageza ku 12. Muvuge imirimo itangaza yakoze yose mwirate izina rye ryera imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze mushake mu maso he iteka ryose mwibuke imirimo itangaza yakoze ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Amen. Patrick atekereza kugira kino gikorane yacise izina mwarakibonye nta jambo yavuze ngo tuzosoma ngo tuzogazure rino jambo twari kurivugaho ariko icyo yashatse ko tugazura icyo yashatse ko tuvugaho ni hejuru yiri mwumvise bavuze Thanksgiving bisigura ngo warakoze kumpa. Bwana sifiwe. Warakoze kumpa cyangwa iyo Thanksgiving ni ikintu abanyamerika biziza nibo bagitangiye kiza kibera muri Amerika nico nsigura kubera ko niyo teme y'igikorane ndakibasiguriraho bukeya muri uyu mugoroba hanyuma ivyandi tuzobiganira hagati mu gikorane.
aba bantu batekereje gukora kino kintu, nakoze ubushakashatsi ndabishaka ukuntu byatangiye, sanga ni abanyaburayi bo mu Bwongereza bari bahabaye bemera Imana, baba badashaka kuramya ibigirwamana. Icyo gihe mu Bwongereza hari huzuye ibigirwamana ari byo basenga, ari byo baramya. Abatari abo bari abaturika, ntibari abaprotesta. Imiryango mike muri bo bubaha Imana, bibuka Imana, bashimaga Imana, bemeraga Imana. Barangije leta ibagiraho imbogamizi, ntibabaheza uburenganzira busesuye bwo gushima Imana, bwo kwemera Imana, bwo gusenga kuko twe dusenga. Babategeka gusenga ibyo bigirwamana byabo n'ibindi nk'ibyo, ariko ntibzabanyura kubera ko bari baramenye Imana. Uwo mwanditsi yaranditse aravuga ngo babonye ko imbogamizi zibaye nyinshi, babonye ko bitaha bikunda ko bashima Imana rurema, ko bavuga Imana rurema mu gihugu cyabo, ngo bahitamo guhunga, bahitamo gusiga igihugu cyabo. Baravuga ngo kugira ngo turamye bino bigirwamana bya kino gihugu, ahubwo two kwimuka tukaja kuba impunzi mu bindi bihugu. Bahitamo guhaguruka bava iwabo. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo baragenda baja muri Amerika, abariho bahungira ariko ari abanyaburayi. Ngo bashitseyo ngo basanga bari mu gihe cy'imvura nyinshi, basanga bari muri iki gihe cy'amaneje cyangwa y'amasino kuko babyita ubunyine, ngo bakubitwa n'imbeho nyinshi cyane, kandi bakaba bari abantu bahunze badafite ikintu na kimwe batwaye, bagiye n'amaboko arimo ubusa, inzara irabajya, ntibashobora kubaho neza muri icyo gihugu bari basuhukiyemo kubera ko ntacyo bari bafite, nyine bari abasuhuke. By'ubusuhuke murabizi twese hano turibo, turi mu gihugu cyacu byo tubyumva cyane. Yaranditse aravuga ngo bashitseyo basanga abantu bo muri icyo gihugu cya Amerika babasangwa butaka, ngo barabafasha, ngo babigisha guhinga. Barahinga bareza, bamaze kweza ngo kandi besheje igihe niyo mbeho yari irangiye, barasusurukirwa kandi barangize barahinga bareza, barajya bashira ya nzara bari bafite. Bo bamaze gushira iyo nzara bari bafite, batekereza gushima Imana. Nuzoza ujya ugahaga, uzoza utekereza gushima Imana, uzoza wibuka yuko hariho umunsi wabuze ibyo urya. Bwana sifiwe. Uzoza wibuka yuko niba hari ibyo ushize ku meza ugiye gufungura, wibuke ko hari abandi babibuze, nubwo byoba ari ibyo uhaye ubona ko utari ukeneye. Swate wari ukeneye inyama ariko ugiye kurya ibishimbo n'ubugari, uzoza wibuka yuko hariho igihe n'ubwo bugari n'ibyo bishimbo utabironse. Ngo babonye bashize ku meza bagiye gufungura ibyabo bejeje, noneho batagiye gusabiriza, noneho batahawe nk'imfashanyo, bahize bareze, ngo batekereza gushima Imana. Ngo baravuga ngo Imana yadukijije yembeho, Imana yadukijije inzara muri iki gihugu cya Amerika, ikadukiza inzara twarahunze tukava iwacu tukaza, ikabidukijije inzara twadushize ibiryo ku meza. Dushizeho umunsi wo gushima, bawushizeho le 26 Novembre, niwo munsi wo gushima. Kandi muri Amerika barawubahiriza nubwo wazanywe n'abatari abanyamerika. Mwarabyumvise mu kwezi gushize muri Amerika, wenda bugirayo baragutelefone bakubwira ko batakoze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11. Baravuga ngo uyu munsi tuzowizihiza kimwe n'umunsi perezida yapfuyeho, tuzowizihiza kimwe n'igihe tuzatwizihiza iminsi mikuru yacu, kubera gusa ko Imana iduhaye tukajya tugahaga, tuzowizihiza byanga byakura. Abanyamerika barabyumva barawandika, baravuga ngo uyu ni umunsi wo gushima ku byo duhawe. Bwana sifiwe. Urashobora kubuzwa amashimwe n'ibindi byinshi uhaye ubona utarahabwa, ariko kura umutima ku byo utarahabwa uwushire ku byo wahawe, numara uzamura ishimwe ry'Imana. Bavuze buri cyo ushima, bavuze ugera imbere y'Imana kuzuza umutima amashimwe, ukawuzuza amaganya, nuko wafashe umutima wawe ushira ku by'Imana itarakora. Ariko uyu mugoroba uve ku musozi w'amaganya, duhurire ku musozi w'amashimwe. Nimba Imana itaraguha umwana yaguhaye umugabo, nimba itaraguha umwana pastor yaguhaye umugore, icyo kiracyari cyo gushima. Jessica yaririmbye neza, umukobwa araho yaravuze ngo icyo itarakora si cyo cyomara imbaraga zo gushima. Icyo watekereza ko Imana itarakora tihabara icyo kikumara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze ngo nizo byari bikomeye cyane. Dufatikanye dushima.
duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Waguha imbaraga icyo Imana itarakora, ahubwo ukura umutima wawe ku byo Imana itarakora uwushyire ku byo yakoze. Hanyuma muri iyi weekend ya Thanksgiving dushima Imana ibyo itarakora kirabibona mu mashimwe y'Imana. Nimba tuzadukura n'ibyo tutararonka, ariko ibyo utararonka ntiwabikura nk'amashimwe y'Imana. Niba ukeneye kuzamura amashimwe y'Imana muri wewe, fata umutima wawe uwushyire ku byo waronse, uwukure ku byo utararonka. Uwo ni wo murimo umwe Imana idashobora kwikorera. Bibiliya itubwira ngo Imana ishoboye ibintu byose bibaho, ariko irabishoboye usibye ikintu kimwe, ni ukwishima no kwihimbaza. icyo ni kigutegerejeho. Nuyikorera icyo kimwe igushakaho, izagukorera ibyo bindi byose wowe ushaka. Korera Imana kimwe idashoboye kwikorera, uyishimire. Imana izitegereza ko tuyishimira kugira ngo nayo yumve ko yarose ibyo itarishoboye kuronka, ibyo itarishoboye kwiha twabiyihaye, kugira ngo natwe dukorere byinshi tudashoboye. Ariko igategereza ikabura, igasanga ko turaganya. Mana va kuri Mana uvuge ngo ndagushimiye, uraronka ibyo ukeneye, kubera ko ibyo Imana idukeneyeho tuzobisanga mu byo twe dukeneye. Munyumve neza, icyo Imana igukeneyeho niwagikora uzasanga nicyo nawe ukeneye, ariko wowe icyo ukeneye ntacyo. Bwana sifiwe. Nukora icyo Imana igukeneyeho uzayisangamo icyo kintu, uzasangamo icyo nawe ukeneye, ariko wowe icyo ukeneye tikiri mu icyo Imana ikeneye. Sinzi ko mu ntahuye. Icyo Imana igukeneyeho nugikora uzasangamo icyo wowe wari ukeneye, ariko wowe icyo ukeneye ntiharimo icyo Imana ikeneye. Va ku zo ukeneye ukora ibyo Imana ikeneye, uzosangamo n'ibyo nawe ukeneye. Bwana sifiwe. Aba bantu bashima Imana muri ubwo buryo, kubera ko Imana bazashima ibintu byinshi muri uyu munsi. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo ikintu cya mbere bashimira Imana ko yabahaye icyo bajya nk'uko nabivuze. Kigira kabiri yabahaye inshuti, baravuye iwabo bagasiga abavandimwe, bagasiga inshuti, bagasiga abavandimwe n'abandi bose bari babana. Imana ngo bashike muri icyo gihugu ibaheramo inshuti. Kigira kabiri, kigira gatatu ngo iraborora irabagwiza, babyarira muri icyo gihugu bacororokeramo. Aho nta shimwe ryacu ririmo. Bana yaduhaye umugisha muri iki gihugu, turaba kuyishima inshuro nyinshi. Yaratugwijije, yaduhaye inshuti, yaduhaye ibyo tujya neza. Turi bamwe n'abo bantu, natwe turabo gushima, turabo kuja muri Thanksgiving. Bwana sifiwe. Ngo baterana k'imiryango bagashima Imana, ngo ndetse bagafasha n'abatishoboye. Hariho n'ibiryo bazabajya muri uwo munsi zo kugira gusa ngo bereke Imana ko bishimye. Uyu we yaranditse ngo bazabajya ngo inkoko nini ngo cyane bakayijya, ngo kandi batayibaze, ngo bakamabiteka kujya kabumbye gusa bagakuramo ibyo mu nda ngo bamara bakayijya, kugira gusa ngo bagume bishime. Hanyuma ngo bashime n'Imana, ngo hanyuma bagafata n'ibyo baronse, kuri ibyo baronse bagafasha abakene, bagafasha n'abatishoboye. Ubundi amashimwe meza ni ukuzana n'igitambo. Uje gushima ko Imana yaguhaye, ugomba kuzana kuri ibyo yaguhaye ukasangira n'abatabifite. Niko gushima kwiza. Muri uyu mugoroba, kubera ko ntari buvuge ibintu byinshi, naho nyine ngarukiye kuri ibyo bintu uwo muntu yanditse. Hanyuma jewe bizanje byinshi bitari muri bituzo biganira undi munsi. Gusa ndagusaba ngo muri uyu mugoroba uve ku musozi w'amaganya uzamuke ku musozi w'ishimwe, wibuke byose Imana yagukoreye muri iki cyumweru, muri iyi weekend. Tuzashime bivuye ku mutima, twavuye mu maganya twinjiye mu mashimwe y'Imana, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rifashe kandi angana bose mu nzu ufite benshi umwagira ko kamwe samukundira ku umwana agiye agira kantu sakunda undi akagira arusha abandi, uyarusha uyungu iki ngiye wo buruwo wotamba uvuze ngo utekereze gutambira Imana. Amen. Ugize ndarimo abwira abantu, ndabwira ngo twoshima, twotawura gushima, twohera kuri bitoya biri iwacu gusa. Kuba imvura yaguye ndikunene, kuba wavuze ukavuga ngo nasohotse hanze natangaye mw'abantu mwe,
nasohotse kandi imvura yari yaguye naje ninjiranye urwondo mu nzu noneho ukabwira abantu natangaye nacafuye hanze uwo bibwira abantu ntibobyumva batasere ko sohoka hanze akibwira ko tutocafura kandi imvura yaguye ayayi ubibwiye abandi bantu ukababwira impamvu yatumye itekereza ico ngico wotanga amaturo ugasura ugatanga yandi kubera iki abandi mungana basigaye bifuza kurangiza izuba kibaribona. Amen. Ene ukubwima uwavuga bati natangaye sinzi ukuntu bwiza gucukoko mbona ukugiye mu ikoti naje ndambaye ngo sohoke kuranyura ibizotahurika bone kubera iki bitotahurika abandi bantu bangana gutya uvuze ko byakunze kuwambara we birakunda kandi n'abandi bambaye uba wabarushije gusa gutekereza icyo Imana yakoze. Amen. Hariko nibisa abantu benshi babibona ko ari bisanzwe. Mose yari kwabwira abantu urubyiruko ababwira ibitangaza by'Imana yabo ibyo babonye bati ndimwibuka ukuntu yagiye yica mu inzuzi mukabibona bati twarabibonye bateze ndimwabonye ukuntu yagabuye abantu ibiryo abandi bantu batohahingira ahantu bohinga ntibyeze bati twarabibonye n'ukuri bati kandi byari ko biza bitetse aho bati ndimwabonye ibitangaza yakoze kuri babandi bari bakomeye bati twarabibonye none ngiki cyo ngiye kubabwira semeni. Amen. Ngiye kubabwira kugira ngo ndimukibagirwe gusa. Amen. Amen. Ntawe kwiriza umunsi atabonye igitangaza cy'Imana nta n'uwokesha ijoro atabonye igitangaza cy'Imana gusa ni umutima utogira imbaraga kugira ngo utekereze icyo Imana yakoze. Amen. Paulo ari ukuntu ukunda amagambo ya Paulo kirasoza iwe ari kuvuga ngo kugira ngo utibagirwe iby'Imana nuko mu mutima wawe uba wambaye Kristo. Wambaye Kristo ndi wo kwibagirwa icyo yakoze. Nangwite tefwai wa Genesis shamu metafu katanga bimwe gusa. Hallelujah. Mose akababwira ngo kimwabonye Imana kimwabonye ntabwo mwibone n'amaso yanyu bati twarabibonye nuko narimo mbwira abantu bushize pasiteri iminsi uzugenzura amashimwe kakwa kundi Yesu bariko batanga isadaka. Iyo usomye ibitabo bitandukanye igitabo kimwe kizakivuga ngo Yesu yariko yitegereza amaturo ngo birashoboka ko mu bitabo by'Iswahili ngo birashoboka ko gitunga baturiraga mu maturo ngo cagaragaraga ngo kikabonerana hamwe niko baza bavuga abandi bakavuga ngo ari yitegeye uko babatura kanga bati yariko gukunda batanga isadaka bati dore amaturo dore sadaka ni mukubwira abantu bagomba kuza gutinda bakayirebaho cyane ni ababyeyi uwoje gukomanga ku mudamu uri kundo kamubwira ngo se numara kuzarura akora iki yo kubwira ngo ndatanga imodoka tayafite cyangwa wosanga umuntu muzi umwe pastor muzi umwe barankubise saa sita z'amanywa hibaza nimba izuba ryavuye cyangwa imvura itavuye kandi hari izuba mwabantu mwe mu kwezi kwa 4 hibaza ngo se ni kumanywa cyangwa ni nijoro. Iyo wazaga kumbaza ngo se nutaha ugashika watwotangiki nari ndaragira n'umwana nari kuvuga wenda ngo nutanga umwana kituro ryokora ku mutima w'Imana. Amen. Ariko Dawudi yaravuze ngo ndashima izina ryawe Mana ngo kuko mu maso hawe ngo ari wo gushima kwanje kuza guturuka. Amen. Ngo nzashima ukuboko kwawe kwangiriye neza ngo nganezezwa
kiganza cyawe. Semeni amen. Ikiza gituma abantu badashima si uko batabibonye, ni umutima wibagiwe. Noneho umutima wamara kwibagirwa hakumva ari ibisanzwe. Kurya ni ibisanzwe, no kuryama ni ibisanzwe, no kubyuka ni ibisanzwe, kubyara ni ibisanzwe. Dore sadaka nari kuvuga pastor, abantu bazakindaho. Si sadaka cyangwa umugore yaje yambaye akanzu karekare igitenge gikusana ngwasha gushima umugabo yamutwaje umwana surya muzi. Surya muzi agomba kubona ishimwe y'abagabo. Ni muri maternité imbere iriya kurya bazatwara amahuzu ahindura izo yambarage ngo niyo gutana ngo nizabana akabibwira aza nzabwire abantu ngo baza bahamagara abwire uwamuherekeje bati nawe nakawe bati ndabyaye urabyaye bati umwana muzima bati kora mwiresha koshi ku mufuka w'inyuma hari imwituro ry'amashimwe wirukanka urintangire nimbushira kuri imikashi ya Carmel nimbushira kuki nimbushira gushuma gusa genuje ku atarasharirwa yewe atarasharira umwana akabaga ngo ndandabimenye iyo umwana yari azamenya ko nzayineza siko zangura umwana atari akabaga ngo nzayineza bati ntakomeye yewe bamwe bagashaka kujya ngo bamukubita ngo barebe nimba yoruka bati turebe nimba yorire ngari amashimwe bibiri ivuga ngari amashimwe y'abamama nugushima mbere yuko utaha mbere yuko ubwira abandi bantu mbere yuko umuntu yandika bati Imana itugiriye neza kuri bati duhaye agakobwa bati duhaye agahungu sadaka keri bageze ku kanisa iyo itaha ariko utabitahuye ayiwe hari abagore bazabyara nka gatatu atarashima nka gatatu bati ko ndumva ishimwe mfite uyu munsi ko numva ngo rirenze bati novuga bukira bati noshima abantu ntibabe bagisenze bati kuko turangije umwaka yewe igitangaza cyabaye ni cy'umwaka ni none gusa cyabaye none kuko twariye bonani ese nango muzamushima umunsi kuko uri bonani hazaza bangaye ntaho hazaza bangaye gushima kandi tugomba gushima ngo ubwo umwaka urangiye tugomba kuza dushima tubyutse tukabwira Imana ngo turatangaye na twana dusoza ari tuzima twose ndatangaye n'ukuri k'Imana na nyina w'abana arasohotse ngaya mashimwe Mose abwira urubyiruko abira ngo se hari yindi Mana mwabonye ngwiba hafi y'ubwoko bwayo hari yindi Mana ngwizikiza ngo nk'Imana yacu baravuga ngo ntayo twabonye nta yindi zikura ubwoko ngo mu bwoko ngikabujana mu bundi bwoko ako kantu kaza kandangaza iza ndangago n'icyo cyane ugigira imbaraga Dawudi yari kuvuga ngo niwe ugusugira imbaraga Mana ngoza gukura ubwoko mu bwoko ngugasuruka bushira mu bundi bwoko niwe gusana ugira imbaraga zo gukura umuntu ukamukura mu cicaro kandi abandi bahicaye batagutobajana bose ugatoranya bamwe bamara kubatoranya ukajana bushaka kandi ukabashira mu bushaka kandi bagaturana nabushaka kubera ko Imana ari nyembaraga tugomba kuzadushima sasi cyangwa nijoro tukavuga iby'Imana yakoze yewe ntayindi Mana Imana ituba hafi nk'Imana yacu ntarindi Mana gusa ngo urinde umutima wawe kubaga guciyo maso yawe bose nico bana bamba nayo ngayo gusa
suko Patrick ari wowe wabonye ibitangaza birutuza abandi ni umutima utibagiwe gusa hebe nawe utokwibagirwa wo shima Imana kandi Imana yo kwishimira amashimwe yawe kubera iki kubera kuko bitahujwe n'umutima iyo umutima wagutahuye ukamenya neza ko hari icyo Imana yakoze Imana izinezezwa nayo mashimwe Dawudi yaravuze ngo nta kindi gusa kuza wishima ni umutima uje imbere yawe ufite amashimwe ntabwo ari amahoro umutima binezererwa ngo unezezwa gusa n'umutima waje gushima bavandimwe mwirinde gusa imitima yanyu ntikibaga ibyo mwabonye iby'amaso yanyu yabonye muza mubibwira abana ngo mubibwire n'abuzukuruza abanyu kugira ngo ntibitibagirane ibi ngo bizobe ireme bibi nkingi yubakitse mu miryango yo gushima Imana ibafashe kandi baganze